sida pirisine ko aina grammar hack hain thara ko masigi rules se koina engni nang class 10 ka gera 11 ka gera 12 ka gera adigi hayeng wai nang na college ka gera ko de thapak tawraga koina any kind of application gum irak padasu sizinaba yaraba yamna important oiba koi grammar hack sing ko sise khangjan bada kana ka duki mati kana bo ore da bani ko masi khangjalo point 20 jena pire ko masi pasalo kari kari no haibado yengchalo ko ado yam lai ba ngaktane sik technique se ko aduga si se koin apply tawba taragadi nang english se marks duki mati score hengala ne ba yengun nang hana khangdaba yam yaram gani ba ai ju class 9 karakpada ai grammar se duki mati sole ba ai student oiringai da ko ana ina class 10 karakpada ai se grammar se haitaba ya de 9 exam loraga 10 ka jigen mark sidaina answer se sigumba kada ga thiba yage na lari ko malairaga paraga thiba horakpane ba ko ana just akogi exam su kuidrabani na revision oin tak 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 eng thoko base si apply tawragadi nang grammar se soibe chance yam handa duni ko believe me ai nai thajau ko isamakta ai apply tawra yenga bani thajau se pasalo ko se all the best